ole clear tu te zawain che bai le vek ole hebo in chu chaina dol kha kan report to mania chuan he kan katanga kan vit dol ni he in hunga he tian akwang ron omta a he keima min chen thuak to a chuan hela hanin yam lu tuk lo han ka katanga he helai vela hian mo tan ka katanga chuan hemi kar tang hian aron troi le don ni chu hemi kar tang hian mo aron troi lenga ha kan ti troi zel don ni chu heta tian hei mo tian kan katta a ti khan heng ho hi kan vit don ni chu helai te po hianin atang hoi lampanga te po so na oma chu chu kan kat le bokanga tang hoi lampang dek so kan enang a chuan atang hoi lampanga sonin ti khan mu thiang chuanin he helai hian atang hoi lampang te po hi a omta hei alo troi to sa khamo tian kan han katanga chuan avi nun thei vek an ti khamo kan vit ve don ni ke ni pon ti hian troi sa kha an ternan chuan helai hian kung kwang thum omta khat ni thum kan han kat vek ta khami kwang thum kha akar tanga ron troi le vek chuan khami kwang thum kha pani pali paruk ani chuan kwang kwa lon ta don ta chumo tang zel khan kat troi kha atha an ti awang khan kan kat troi ve hum don ni chu la kat phal lo de pan ammai thi ate lai tanga kat kha atha e an tia chu wang chuanin he tian han kan han kat ve hi chu kwang ni che om ta a chuan kwang ni kha pani zel ron troi chuan pani pali paruk om sa nen paruk ni don ta ni yang khan hi po kwang ni thum om sa ta a chuan hi kan han vit ve don ni chaina dol te kha ama na hi ta soi thiam dan tur chuan sar juk na te hi ang ro mo a khong fer wa tle ser ro bokama ma hi su ngai me la ni an ma ni hin faisa an tle ser ni chu hi kan vit ve don ni chuan tun tum chu aloe vera le ai eng mangin kan vitanga mo aloe vera hi he tian kan tat photanga chuan alo nong ta he ai enga hian heng kan ta tanga du chuanin tian aloe vera hian kan vit phun le anga chuan hi kan katanga mo a slice sa the boka ti hian tang thok kha aloe vera hi ti hian kan phum top don ni ti hian mo ti khan da han pathum vel ka vit don pot ka in dai don lo tlet lei ka siam man lawa chuan ti hian ta tanga ai eng kha ka tat le anga chang ka phun top anga ti hian ka phum top don ni chu pot khadai han pathum kan phum anga nung tak mo tian ha ti hian aloe vera hian moisture pe a non na pe a ai eng khan an lo pesticide control ani ta ai eng khamo chuan a hnong anga pesticide ka in control bokanga yang chu ani chumo aloe vera tang kai na chu chang kha ani ta a em buk moi nga khop me atro chuan hi aloe vera hi mun thuma kan han phel nga langa chuan kan ta tanga ti hian chuan ai eng kha kan ta le anga ti hian ma aloe vera ka di phota ai eng ka ta le aloe vera ka phun le ani chu ti hian til zung kai tur chuan pesticide control angai phot ma sabera dota chuan moisture nong khan mamu a chuan ni to me anun le nun lo chu kan thu ni to lo ma thiang ang khan kan ti ve phot ani chu khatat le ding vit zo trep to
ti hian ro nan lovin kan da hring emaw man da ve top hri don ni lo vit zauta a nung vek se kan vati ve tro pai de yang ba tu le chuan tuna hianin Leitha sang kan man regular lar deuh te kan en ho do na chuanin ka chinala Leitha chanchin te pokron sei ve to thina bu in chu hei pangpar en kol chho hun le don to a khwa te ron tha chho tan trep to a saron te po kan kat le to a then chu kan la in da buk chur boka chuwang chuanin Leitha chanchin hi ron sei lok ngai ka sha a Hmandan tur te kan sha theinan chuan hei DAP hi chini karon in chop ta phota mo a sabren DAP kan suyang DAP chu diammonium phosphate ka ti kamo chuan chu enge ni kan ti chuanin DAP a chuan nitrogen oma I phosphorus oma chuanin DAP hi chin hi oma ni chu organic lo I chemicals kan ti ang me kha hei organic ke zinga mani ka lekha ni a ekazison bur kha ni a organic hi thaivela ka du thina chuan organic chu hei ti hian adum ta ni chumo organic hi sarona po ka mangna sa thin keima hi chuan chan chu achak vut lawa ma sengin areya thleng po khan ala thokreng ta zoimong khan pangpar te ahnua wele khata ron par thut lawin ahnua slowly in mong changin mo aron ti par thine ni chu organic DAP ka du na chan chu ani a then kha chuanin an the thiam lawa wele khata par thut te kan du thina wangin hi poi ka lei chel thawa mani khan ka lei ya hi poi mo hi ka poi khat man tur ni he zo ka ma se kan shat fiat hina turin karon soi fa don ni chu hi chemicals DAP anti ve thau ta ni chuan chu kan shat ang chuanin DAP chuan apar na apui tam ni chu mo thai an lo para an ra thei lawa an thla zela khata khan enge kan pe kang khaya po chuta chuan DAP mo phosphorus phosphate kha poi mo em ani chuan nitrogen hi atangkai na chu kan sei to thin mo na ti thatu na te ani tur ang ani tir tu hei house plan ate po atha em a chuan hei lai han karon ko ka urea kan siang urea kham ron zot poi ong thin kha urea hi chu nitrogen hlangani chu amja chunin na ka chuan mo nitrogen hlangani a chuwang chuanin ke chuan urea tamna hi ka du thin lo ni chu pangpar chi re renga chuan in lo sha tur chu urea chuan na ati thachina hei entirnan fura te po kan saron na te then kha chu tla kol lo vek le adu alwa mo khatiang kha chan chu ro tu hian nitrogen tam kan ti to kha chu kan lo sha anga chuanin chu ni chu DAP a chuan mo anna ati tha thawa ma se nitrogen kha tlem jok ni chu DAP chuan phosphorus kan ti kha tam zoka chuwang chuan chemicals le organic kan ti chuan hei chemicals del lo kan compost atang te an siam internet hengte poi vut vel tang te pon siam ni mai thei ni chu mo vai vut thil halna ka hrechi abik lo hengi organic how hen tin siami DAP anita amja chuan thil kan halna meiwa pa te han DAP heng how te DAP ni ta mo DAP ti me yang henga han phosphorus atama mei khol anga te mo khatiang manga engmo sang anpul manga siam te pon mi the organic DAP to ponya chuwang chuanin siam tu te khan eng formula berengen man ka shebik lo ni chu chula chu sei fa vak thei bik lawa chuan kan vut duk kan ti hengho te poi tha em a organic kan mu thei pha ka chuan hei bong ek Leitha kan ti up thi to angsa te chuan r ek Leitha te mo chuan bong ek Leitha te po ma se ek kha ka soi to thin angin kan sha tur chu athi lawa chuan khang ran nung hei shik neu ni pin piang du em a chuwang chuanin zuar chhongina an zor hei pimoi te manure hi kan lo fak lo nga aizol pimoi te kha kan in mer sha em ani po hian organic Leitha tak kha asiam chuak thina aizola te lungle te mun rang athon chuak thina khang kha Leitha kha man nikuma khanin asong bol na muna ka kala pesticide control thatak ne na asiam ani a
khang te po in lei thei chuan a tha ka ti ge chuan mo manin up chu that rol in pesticide control te kan lo tel ve si se lo ta du angin volte tiang thlai zung e tu kha pangpar zung e tu khan lo thi tha thin lawa chuwang chon khatiang ne na control sa thlap le tha in le chuan in thlai zunga problem in nei don lo ni chu chuwang chuan bimoi te manure kha a tha ka ti khop meya ka lo fak sak po ni se ani pon ka video lo en karinga chuan a tha ka ti ka thian te po ka ko mu thina moi te manure kha le ru ka ti thin chuwang chuan in kha omja chon keima ngein asiam lai an siam dan an factory te ataka mu puilo mai la video mi ron thona ka mu veka ka sheveka acidic soil hi kan soi to thina pH balance kan ti soil acidic hi level hi omvek ta pangpar ina ngai tok tur siam internan to na la ya hydrangea po kan rmm ma soil acidic te na pH balance te na angkha omta khatiang manga te thlap kha chuan lei thur deuh te thur lo deuh te tiang hana siam vek the ni chu ima se a formula te na thlap kan nei lo kan ni chuan kan risvel me Leitha internan rx kan pel tam chuan lo sena Leitha dal deuh kan man chuan alo vara alo pola chuan khami level sang kha ka soi to khamo 6 to 5 a khan apola chuan 7 to 6 to 7 8 chau bor vela khan asendang chawa chuan heta 8 chung lampang vela khan a red theini chumo 9 vela khan a red theya hydrangea kha pH balance te na sang om khamo kala soi ve vek to ha ka video chuanin khatiang kha ani achuwang chuan bimoi te manure kha alei thei chuan lo lei ula abu asang bol dan ngai toina tawlo na kha po khamo rx up the chungte bong ek up rum chungte rei ema khol mangina nuai veka khata pesticide control an tel le veka kha tha ka tilu tuka lo lei ve vek ro thei chuan moite manure ani chu a picture hi tan ta lo da hi mo hi order ula chuanin mani ina ikan ti dan tu po karon thil leng chu ni danga boina chuan Leitha chanchin ngor karon seidona chuan he ta hian npk kan hule ta NPK hi ta hianin a sang omni chu concentration sang hi omta mo hi karon nei hi 20 ni ta NPK kan man war deuh pakhat pramuk kha chu 19 ani ta ni chuan du thu sambi ka chuan hei bougainvillea Saron hawa phei chuanin nitrogen hi tlemte omse mo nitrogen hi du thu sama chuan 10% vel omve se abak nitrogen phosphorus potassium ni ta ni NPK chuan a phosphorus hi 35 dor to om thei se chuan a potassium la ya po hi internan 30 angte 35 han phak la pon mo apoi mo ani Saron ho tan chuan mo nitrogen tam kha angai lawa phosphorus le potassium lampang kha tam se Saron tan chuan a thabi kama sengin kan mu pha ka he tiang ho for us a concentration hi tiang ho hi 19 ani phei twara 20 ni phele tora khatiang kha kan mu tam ber ni wang khanin han kolek wak kha aboi thak thina wang khan heng hawi kan mang le thina chuwang chuan internan hei nge daisy kan ti Israel daisy hawa te chuan heng hauti a tha ema amang to punan faka asan chu hei ai dang veka ana anala moi si a daisy ho chu na dal taka om kha moi si a apar kha amoi ngai box si a chuan azung te tiang kha vai khan an thata ngai ni chu heng hi chuan azung akung apar te atan pui veka ni chu mo NPK hi chu internan mishing ta chu ni se multivitamins kan ti ang tur chi kha ni chu mo NPK hi chu kan shat le tur enge ni ti hi kan shalo thina Rasford tivel enge ran nung thana lo te po chi sang oma ron soi venwal to kamo insecticide po hianin pesticide control insecticide control sang ma ran nung lian vak lo control tu te khatiang de khani hei ngau po hian azung ti thatu ama ana thit ti thatu ama apart ti tam tu amani kha kan thliar thiam lo chuanin kan pangpar te kha ni tur angani theidon lo ni chu chuan vo in chu heng kan han lar de hi karon thil chu NPK le DAP in nei chuan I pangpar moi don ni chu amoi ngei don omza chuanin rx te bong ek te in nei pon amoi don mo rx te bong ek te a hian nitrogen te phosphorus te potassium te omveka areka khanin phosphorus hi asang bi ka chuan bong vok eka hian allo aniam de ule kat khatiang zel khanin Leitha chanchin ka zirna po karon da to kha indu chuan lo en let le ula chuan tuna chuan olsan taka kan la khom theya chuan DAP le NPK hi ani a poimo ani ti kha vo in chu Leitha pangpar le thlai ngai na tu te ta na Leitha kan Hmandan turte karon soi ve le a
chuan heng ho ba ka hianin ran nung tha na ran nung sik sang control na te po oma a ina bom dana zirin mo ang te po khatul le ram chang kati kan nei khuna te du le ron study le puile chu ko tum don ya chuan kha kan thiam to in ka ring NPK le DAP chu an ni na kha chuan NPK a chuanin nitrogen phosphorus potassium omta a chuan hi a concentration hi a sang omta a chuan a proportion mo a ratio kha sang omta ni chu 20 ni ta a kan man tlang lon pakhat pramuk 19 ta dangzel khan hi chu chemicals le organic omta a chuan hi chu chemicals big kha ni ta var hi mo chuan chemicals hi pangpara chuan temte te in man turania tamlo te in mo he kha in lo sia anga pot kan pot len dana zirin kan Hmandan tur te po kha ain ziak thena khang kha chu in lo en kwal ve to menga pot te a phe chuan he pinch lek te manangai ni chumo chuwang chuanin kan Hmandan tur kha chu kan pot len le te zir kha ni a pot kha chu ta chu mi sa chu tel ron ti ngot thei bik lawa kha in sha thiam na karon turin karon sei te hal bok ani chu clear tu te shed lo in ni chuan in lo zo tanga comment section lama te po in lo zo zel theina kan Hmandan dai kan chang zelang pangpar moi tak nei nuam vek ule bye vek ule like and subscribe